Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ringkat barok kawai ke Jela Meghalaya bat kari India hi barok kawai Mairang ru la rakhi ya ka Republic Day ka bahnyo fuwai ya ka bala penlong da ka Office Trekam jang USDO ka Mairang Civil Subdivision lingba ki program beper Hamadan Dommau luon bat kani ke Jingrakhe ka lalong ka ba Shongkun wala ka hab ha sngi utrai ha ka Jingrakhe ya ka Republic Day Mairang Menteri Sarkar bakhmi ya ka tanat ka koit ka khia bat ka tanat Information and Public Relations uba AL Hek lalong ukongsan Hakajing ekop ya March pass hakani kasngi nagi kenhon jong ki school ya ka nam la do la job da ka kenhon jong ka Benther Secondary School ya ka nam ba ar la job da ka Mairang Presbyterian Higher Secondary School bat ka kenhon ka balawan balai ka dei ka Little Star English Medium kat ba ha ka parit ha ka balai shimenta da gitnat beper ya ka nam la do la job da ka tanat ka koit ka khia ka balawan ba ar ka dei ka tanat Fisheries bat ka bawan balai ka dei ka tanat Agriculture Hagani kasngi la sam kusnam ru syaki samla ki bala no senyang naga benta ka bha ka miat jong ka imlang ka salang bat ki bala yo kusnam ki kuntup yo ba Clement Khar na nongklau uba Michael Karmuti na pendeng myong Mairang uba Tlat Bor Maulong na Thlong uba Unarius Mairom na pendeng myong bat ka kong lapen sisias imli na kasnong Thiet Benther Hikam juga kai persai dari ke tourism Kemudian ke Kabu ke Bakrau Tam Belong ke Sananton Jom ke Jingroi ke Jaga Roi ke Pahar Hagi Jela Ke tourism ke Lalong ke Lat Kamai Jakpo Ke Babon ke Beriu Bagi Bekentiu ke Jingim Jom ke Babon ke Dongsong Snong Ke Basa Hagi Jaka Jingok Kai Ke Tat tourism ke Lasim ke Jingir Kli Bekentiu ke Jing Jingok Kai Daga Babu yang Jingkai Berpenpiang ke Jingdon Kam Daga Benta Inong jumok kai. Apa ka Swedish Darshan Scheme ayo ke Jinglang Pisang ke Ministry of Tourism. Bantai jaga jumok kai kebabiang Nadong Shadong Agaru Hills, Awas Kasi Hills, ban Ajantia Hills. Dan kintiu ikam jumok kai ikam kumki jing rungkram badiyai kijat Meghalaya Tourism. Kalau kam pai kemat segi time segi dong. Mungkin dia kan juga kai. Kibam kita ikan Mairang. Kini kan harap mungkin dia yang jelakum jaga juga kai. Apa kering yang beliau negeri nala negeri pada Syabar. Kibakwa menyui jikitmat ikan Mairang Sodong Saukun. Dan pengklaim ikan juga kai. Bagi Thai nongkendong ke Corporation Development. Harap entah yang Village Level Tourism Promotion Society. Kita denong ibalong gitkot jong ka Meghalaya Village Promotion Tourism Cooperative Society. Katna arts and culture lasim jingit kli penting ka bersubar benbu yang jingtwa jurip berketiu berpeni yang jingruspa ditendrai di destur bagi culture jong ke Jela jingtai kalaya cikemat di Shillong International Center for Performing Arts and Culture Ontario yang Tribal Research Institute Hababadam West Garawers kebalongkum jingwat dia yang jing Rispa Culture Rilom Jong dan Jela Katnak transport kelawara skim di program penangkan tiu yang alat kawat langsung katnak resdang hikam penyiar di Lengsuin agak umroi katkum jing tak juga High Court ke Meghalaya banwengi geding bentiang di bawah perla di Lengsuin di bawah hamla Here, pergi here hakindo hakatai kakak. Betul Lengsuin indigo. Iki beliau pada apa ke Kalta Batselong ke Sarkar Jela. Kalau nak berdadu ki lagi jauh ki helipad. Nada yo ikalat, nada yo kalat. Andi Shillong Township tu ke headquarter juga district. Sarkar ke Penaru ke Meghalaya State Weybridge Policy Arajar Khatra baru jaga tahu mark in long route katkum ki granted checkpoint ki integrated checkpoint ban punya ikinung tray neg transport mining and geology forest and environment
dan Home Police Department berapa persen nak jingtai Yaka Shillong Interstate Bus Terminal telah berpendek persen on sepen ketekam Yaka. Katong jom ke sports and youth affairs. Jom ke jelak lalong jing ira bergentiu di kami lekai bergentiu kisap jom kisaplah baru berpendiang yagi jing.com. Apa ke gentiu yagi kisap jom kisaplah bat benok senyang saya ke roi kepar jom ke jelak. Katuk ada skim kiba ke tenat pentrikam ke jelak belong ke intensive youth development scheme, district sports promotion scheme, chief minister's career guidance counseling scheme, youth exchange program, inter-school competitions, athletics, football, berkebik-kebik jilakai. La Jingrakhe Pisa, the State Sports Association, the District Subdivision Level Sports Association, when pelong Jingrakhe jilakai prepare, hagi senang, bagi time. Jelak lasim benda, nak benda ke jilakai, hapok jingkesan, jongka Kilo India Youth Game, bagi School Game Federation of India. Arab Samud Kisamla Jelak lasim benda, nak New North East Youth Festival dan Hatawang, Arunachal Pradesh, Nopra Arjar ke Kendai. Kisamla lasim benda lu, International Youth Exchange Program, keba Arboingun Kisamla Kasajir. Mungkin ada sebutan, nadu Arab Pradesh, nadu Life Waiting, Bailar Arjar ke Kendai. Kita ilakai ke jelah, lalai bahag jiko prepare. Ekstem lalai kelawara batu buram. Ke jelah ke football, ke Hubel Ilyas Memorial High Secondary School, Shillong lara ke nam, makdu. Ya ke Diamond Jubilee International Subrito Mukherjee Cup Arjar kat Kendai. Yang berpenem ke school da Bangladesh, adik Delhi Haunai Nur Arjar kat Kendai. Ikena ilaka juga all Meghalaya Karate Do Association layo takma ke ko agari bat Jabaru Kumjo ke Meghalaya layo berpeluang ke live ke Meghalaya kan yo berpeluang jaga 39 national game apa snap arjar arboar lalong kelego snap ke basanpo ke jingyo ke jela bapura yang pun kira layar sekemat Iban ai jikai yang ilakai berbanteru berpenbiang ijulkam habaro islong bagi jaka ilaka islong barhagaru bat hagi wedi jaka berpeluang yang ke national game hapo selong batura was tura was garovil bersuk yang ke national game yang ke jingiko mangra ru iknam kaburam yang kami gelia berdasarkan jelas kelabanjur. Yang kami gelia sport polisi bagi kini ke polisi la pedang soba la borok di badan ke JD bagi sport. Jadi ke polisi la tubuh berkentir yang ke sport berkentir yang ke bahag kami bagi ke jinglong jingim jogi beliau berkentir yang ke yok ke kot harga jelas. Agar ke sini nekwa berkerpat yang pergi ke Islam baboro berjistok tilang berbodora ikan roi kepar harga jelah begini yang raikut bertrai sitam kabat trai begini keklan yang kejilong kawai agar dia riba ia kejongi. Ladies and gentlemen, today you'll be witnessing 9 marching contingents, with the first marching contingent being from the Meghalaya Police, followed by the junior wing of the National Cadet Corps from St. Thomas Higher Secondary School and 7 schools from all over the Mairang Civil Subdivision. This contingent, commanded by Havildar Vicky Sen. The junior of the 2nd Meghalaya NCC Battalion, led by Platoon Commander
3. Approaching the salute base is Mairang Presbyterian English Secondary School, led by Platoon Commander Wangkra Rajri, Flag Bearer Pindandha Marbanyang, and Placard Holder Shendelang Shadak. Following closely behind is Buntir Secondary School, with Platoon Commander Linkor Warang, Flag Bearer Rangrathi Nangwin, and Placard Holder Dawan Kodor Marmar. And this contingent's commander is Jayanti Malu, with Flag Bearer Aida Mary Khardesai and Placard Holder Nishalin Rajri. From the Fisheries Department, displaying Fish Preservation Unit. Fish are highly perishable product. If proper handling is not taken care of right from the lambing center, the quality of fish and fish products depend on safe and hygienic practices. Fish preservation is one of the techniques needed for preservation from spoilage and lengthens the shelf life of the product. Its role is enhancing the quality and flavor of the product. Fish fat packed in an airtight earthen pot for a period of 3 to 6 months under slightly acidic condition and left for the traditional fermentation at room temperature 18 to 28 degrees. कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा हमको परवाह नहीं जो भी कहता है कहने दे जब ये भला या बुरा जैसी भी मर्जी हो हमारी जो शहीद हो